tetap menyuntang balung hanja. Selamat Natalnya hanja. Jadi awaknya IPJ liberalnya, ipu koh Habib Ali Jufri, ipu gahar jut. Yang maksud Habib Ali Jufri jut. Takut selamat Natal, tapi Natal pun Natal menyo Isanya lahir gayan daripada anak Siti Maryam. Menyo Isanya anak Tuhan yang pungo dengan kafe kata akui dia. Jadi yang jawaban Habib Jufri Iplintir. Habib Jufri, Ali Jufri ya. Payah tatayong nilai bawa kafirin bihan. Natal buat di Natal. Putra mulut bahasa tayong. Kelahiran. Menyo iji dirayakan lahir Isa sebagai anak Maryam, anak Papua. Je. Tapi dirayakan lahir Nabi Isa sebagai anak Tuhan, ya ni anjur. Jadi awaknya IPJ liberalnya, ipu koh Habib Ali Jufri, ipu gahar jut. Yang maksud Habib Ali Jufri jut. Takut selamat Natal, tapi Natal pun Natal menyo Isanya lahir gayan daripada anak Siti Maryam. Menyo Isanya anak Tuhan yang pungo dengan kafe kata akui dia. Hanya menyo balung tetap bilung ikut ulama-ulama Tuhan dang. Imum-imum pun yang musabah hang bi hanji ke selamat Natal. Pada ke mok kafe yang pian ai harap dah bag dia hai. Hanam pu capi, hanam mi pasaka ke dia hanam pu. Ya garo menyo hana kata dalam bak kreh dekat da garo. Lu kuam tu da garo. Ini bang kita dengar itu ke mungeh dia. Jadi pada dengar ni apa mungeh dia. Haji mungeh lai long bi mungeh lo. Mungeh. Lu kena nak ya. Kalau dia baju ni dia dah balik. Be yang pi kathalanya kathabang dia ngawanyan. Be. Tetap menyuntang balung hanja. Selamat Natalnya hanja. Hanja. Tapi selamat Natal versi kita iaitu lahir Nabi Isa daripada Siti Maryam, tak ada masalah. Tapi yang 25 bulan 12 kekenyan, ya, tetap Natalnya manaji pu iji Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Mampuroh dia. Ila yang fikir ila kedan tapuhan ni wakyo. Kai kita yo. Mudah je dan kaluah tak wawasan. Luah lah, luah. Hana je nya urang luah kaluah ge luah belang. Bui pungo lang belang, kameng cirit lang belang, urang cirit bilang belang sinan dumpu mataho lang belang. Hana tak ikai hana luah tan ni kele lagi han. Nyo kira-kira aje ke murtad le, hana luah ka tan kele. Nyo nyan pi mono si akhir fikir nyan numita cara mendang betro waceh biakinya nah nyo balung kakonnya hai muslawur ke yu tapi tak muslawur kenan nyan bukan agama gop tak pegah dadang wah putra ka dawah mama ka hai ke purno lo dakwah ta periksa kadang ai pupulung legom pegah dakwah ke gop nyo ka ta periksa kadang ka iban nyan kita dakwah hai putra kan padu pro mana awaknya yang temu Islam ka kadang wah sikap minta peng kasinan engkau jaga aja peng 60 jam kecuali mungkin karu mungkin kaum minoritasnya na kelompok Islam mungkin ia ganggu tak budak kita tak jaga nya lain cerita sang sebab itu ke hanja cit ia ganggu awaknya tapi yang cintanya sebab lain ke hanja kita tak ganggu mesti keun ke Tuhan awaknya hanja ke Tuhan awak Kristen, ke Tuhan awak Yahudi, ke awak semua, ke Tuhan awak India yang semua lemu hanya dekun. Cik gelarang lang Quran baik dah kun ke Tuhan awaknya, tinggal kun ke Tuhan dayo. Hana bicara tentang agama yang hanya, yang sangat sensitif, sangat sensitif. Ada bab Facebook baik sambung-sambung dah, hana sangat sensitif. Mungkin yang mungkin jun, mesti Aceh, kai bula hana kelompok hana jelas kai ya. Ya ganggu polisi pihak sanggup le nyo payah terlibat pemerintah lekenya payah terlibat ormas
Nyan mungkin juga, mungkin. Nyo kan tijai kekuatan nah. Gah ini tu jelah wasit. No lah. Baik dah kena hai umat. Puan apa lain selalu di ataupun kahai latihan anak saya hui. Kahai latihan kai purno numir ka titik ka 6 bulan ka bak mulut bihan aya. Ikulah mentewo untung nawanya awak pegang Natal hui tengok. Rupanya merenonya ke belanja sih. Jadi dia baik. Baik. Baik.